kævenya diyumge kuriga ratte hevegen tibma date kuruma me kankamuge terega Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga kandalu wafwa haddu tafahana alafwa ta me fennani man Allah ge deenuga wara boda mana korba duniya matiga emme bodu uquba te deenuga kandalu wafwa ni wes me fafa korami honna me dalgon menge zuwanum bala filum taka emi honna mona gotuga bala farat taki me fafa ge terega ole bayaka wati dalgon menge zuwanun nam mikam waran aada kam ka mani adi Ziney kurun Naheekurevigenvaa Bodethi Faafathah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Adi alun menge zuwanunge terega wara boda aamefwa faafai miyaduge mi Bodethi Faafathah bayan kura silsilaga 11 faafai gotuga mi bayan kura wani hasakom wara boda farwa kodokof wara bodan aadage kamakan hadaf bodan mikam faturef wani alun menge tereya aadaf wani kafarunge tere mi emihunge mi aadakada nakalu koggin dalgon menge zuwanum bala filum taka emihun namuna gotuga bala farattaki mi faafaga wara boda mi faafaga terega ole bayaka wati alun menge zuwanun nam mikam waran aada kam ka mani adi Ziney kurun kævenige beerun kævenya kanula golun hingun bay faram mikam vefamyon kævenige kurin kævenya diyumge kuriga ratte hevegen tibma date kuruma me kankamuge terega Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga kandalu wafwa haddu tafahana alafwa ta me fennani man Allah ge deenuga wara boda mana korba duniya matiga emme bodu uquba te deenuga kandalu wafwa ni wes me fafa korami honna adi kævenye koggen hore Ziney ko fikamuga wanama emiha ge fafa ki rajam korun kodi hilan tala emiha ko marado emma deenuga emme bodu uquba te ati emme undagul sabit korave faafai gotuga ismi faafa vefawani Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga lawwafa emme Bodethi Faafathah guten faafai Allah subhanahu wa ta'ala Isra suratu ke 32 ayatu ke wahi korawani wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila tiya bayam hu Ziney again nuwa shefaga bayan korawani hama kashawarungi huturo kam bodowegenvaa faafai kam gawi adi mage gotungi nuba mage kam gawi ehema Ziney ge faafai ki Allah subhanahu wa ta'ala Ziney haran korawaf e Ziney magu fahe kurwa emme hakankan haran korabi ei belum kam gawies nota ei wahaka dekkun kam gawies nota ekahirum kam gawies esmi huriha kamin Allah ge deenuga mana korabi Ziney ge faafai ge bodu kam Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis korawwa fave Allah subhanahu wa ta'ala qiyamad duga bas wahin korawwa mihunge terega himene muskul umra fori ma Ziney kuramihu kamuga nurakka kan ebengi gende hame gota awatterinna ekuga Ziney kurumga nobaka nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devaffe khulasa gotega islam deenuga mikama ki mi insaniyatuga nastu rakkater kurumasha adi mul insaniyatu rakkater kurumata kaluwa fa fiyawale kævenige muqaddas golumuge tere nuniyamo islam deenuga demafirekamge golum hingun huddanu kurawwa Ziney kuruma ke mi haran kame bodo faafe islam dunga Naheekurevigenvaa kame Allah subhanahu wa ta'ala ge deenuga kandalu wafwa boduwegenvaa faafai du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala alminge zuwanu rakkatere kurabba salame kurabu adalminne ki fetten kam ga lebbu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh